Bwana sifiwe. Turashima Imana kwitugire neza ikatunezeza muri iki gitondo cy'uyu munsi. Imana ihabwe icubero cyinshi. Kindi cyongeho tunejejwe no kuba muri aya materaniro ameze gutya. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Turashima Imana ko yabanye natwe kuvuga twatangiye amasengesho, twatangiye kwa gatatu, hagenda haboneka imbogamizi nyinshi cyane mu masengesho, ariko turashima Imana ko twayasoje amahoro. Imana ishimwe cyane. Kindi cyongeho ndashimira Imana yakishije papa hariya, yari yagwaye, turamusura nyine turiheba cyane. Rero turashima Imana ko yagukishije. Imana yabwe icubera cyinshi cyane. Hanyuma turashima Imana ko turashimira abungeri bacu batugira icizere bakaduha agatuti kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Munyabwenge umwe yaravuze ngo ikintu kiruta ikindi ngo nuko umuntu yogweza umwanya ukavugira Imana. Buriya umuntu wo guheza akanya gusa ngo uvugira Imana ni ibintu sinzi ko no bivuga. Uwo muntu tampano ubona ngo umuheza, kubera ko ni ikintu gikomeye cyane. Uyu mwanya benshi barawifuza, byanaba ngombwa bagashoramo amafaranga kugira ngo babikore. Tabo muzi bari mugenda bagasohoka ibihugu bakaje gukora ibiterana handi, nta kindi baba bashaka yo guhagarara aha ngaha. Mu by'ukuri duciye bugufi bashumba ba data. Imana ibahumugisha. Hanyuma ndatize mu mashimwe, reka dusabe Perezida Shirake adufashe gusoma kugira ngo twihute. Turasoma igitabo cha Daniyeli 6 umurongo wa 5 usoze wa 6. Ubundi umuntu witeguye aze kudufasha gusoma muri Samweli wa 2 ibice 21 no ku murongo wa 10. Daniyeli 6 no kuri 5 usoze umurongo wa 6. Ubuhanuzi bwa Daniyeli 6 no kuri 5. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro kuko yarari umwizigirwa, tabonekeho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Amen. Amen. Samweli wa 2 ibice 21 no ku murongo wayo wa 10. Samweli wa 2 21 no ku 10. Urasoma umurongo wonyine gusa. Samweli wa 2 21 no ku murongo wa 10. Yego. Risipa umukobwa wa Iya yenda ikigunira acisasira ku rutare uhereye mwitangira gisarura ukageza igihe cy'imvura y'umuhindo. Yashaniye kuri izo ntumbi, tiyakundira ibisiga byo mu kirere ko bizirya ku manwa cyangwa inyamaswa zo mu ishamba ziza nijoro. Amen. Urakoze cyane. Imana igumugisha mwinshi. Hanyuma tudatinze turaganira ijambo rivuga ngo kubera amaso ikigeragezo cyawe. Niwo mutwe turi buze kuganira. Turaganira ijambo rivuga ngo kubera amaso ikigeragezo cyawe. Buriya ikigeragezo ni ikintu kiza gitunguye umuntu. Nta muntu uza witegura ibigeragezo avuge ngo ejo cyangwa ejo bundi nzoba ndi mu bigeragezo, avuge ngo uyu munsi turi mu ikanisa, ejo wenda nzoba napfushije cyangwa se ejo nzoba nagwaye. Ibigeragezo biza bidateguje. Ibigeragezo ntibiza bimenyesha umuntu. Nta kindi kintu cotuma umuntu aba maso mu kwirinda kubera maso ikigeragezo ciwe keretse gutumbira Kristo wenyine. Bwana sifiwe. Ibigeragezo umuririmbyi ni wabiririmbye neza aravuga ngo ibigeragezo si karande ngo kandi si n'umurage. Nta kindi kintu kigoye cyane, nta kindi kintu giteye ubwoba ko guhura n'ibigeragezo utari mu bushake bw'Imana.
mpamvu rimwe na rimwe iyo uhuye n'ibigeragezo utari mu bushake bw'Imana, rimwe na rimwe uzi ukora ibyangwa n'Uwiteka kubera yuko utari mu bushake bw'Imana. Ariko iyo ibigeragezo byakujeho bigasanga uri mu bushake bw'Imana, uzuhagarara nta kintu na kimwe kiza kiguteza ubwoba kubera yuko ufite umugabo ukugwanirira. Nukuvuga ngo mu gihe tumenya neza yuko ibigeragezo biza bidutunguye tutabyiteguye ngo wenda dushake n'uburyo twobigabanyamo ntibise mu mbaraga nyinshi. Bwana sifiwe. Abakirisitu itorero rigomba kuba maso kubera yuko ibigeragezo ntibiza bireba imyaka, ibigeragezo ntibiza birindwa n'abagabo badafashe, ibigeragezo biza birindwa n'abagabo bari kubahekenya amagufwa kubera yuko mu bigeragezo nta mata ahaba, mu bigeragezo nta magufwa ahaba. Mu gihe utarasobora guhekenya amagufwa, wewe turasobora kugwana mu bigeragezo. Bwana sifiwe. Turitonda buke buke. Ibigeragezo bavandi iyo bije kuba kirisitu bigasanga umukirisitu utari mu bushake bw'Imana, utari mu itorero, uri hanze y'itorero, niyo mpamvu rimwe na rimwe biza bikugeraho ugasanga utangiye gutekereza cyane kure kubera yuko byaje bigusanga utari mu bushake bw'Imana. Ariko nta kindi kintu tugomba gukora, abakirisitu abagaragu b'Imana tugomba kuba maso mu bigeragezo. Hari umusore wabereye maso ikigeragezo cyiwe. Bwana sifiwe. Sema amen. Danieli amaze kugera i Babuloni mu bunyage, yasiseyo ari umusore muto cyane ngo asikeyo abera ahura n'ibigeragezo byinshi cyane. Ariko kubera yuko yari umusore wari mu bushake bw'Imana, ntiyashaka kwiyandurisha ikintu cyari cyose cy'ibwami. Aba maso mu bigeragezo byiwe, aba maso mu kugendera mu bigeragezo byiwe, yegera Imana mu bibaho byose byo kwegera Imana. Bwana sifiwe. Iteka ryose abakirisitu iyo twahuye n'ibigeragezo nta handi hantu, reka mbabwire bavandi, ibigeragezo ntabwo tugomba kubibwira buri mugabo wese utambuse cyangwa umugore wese utambuse kubera yuko ntataza kumarira nawe warabifite biramurembese nuko yaraniwe kubikubwira gusa. Ariko kugira ngo usobore kuramira imbaraga cyangwa se kuramira ubugingo bwawe budasubira ngo buje muri rwagobo, ugomba kugenda nta wundi muntu wabwira ibigeragezo byawe keretse Imana gusa. Yesu ni uzuwumva, Yesu ni uzukemura. Ahari wobwira nyanaka ukamubwira ibigeragezo byawe byata ejo nejo bundi ukabisanga hano mwibarabara. Ariko Yesu we iyo umubwiye ikintu ntabwo gisanga mu ibarabara. Bwana sifiwe. Yesu ikintu cyose wamubwira ntabwo kwigera ugisanga mu ibarabara ngo kubara kivuga. Bwana sifiwe. Yesu ni mwiza bavandi. Yesu azadukorera ibyo bapapa batoshobora kudukorera. Amen. Yesu azadukorera ibyo bamama batoshobora kudukorera. Yesu azadukorera ibyo imiryango itobasha kudukorera. Ariko Yesu kubera ko ari Imana ikabikora. Bwana sifiwe. Nta kindi kintu ugomba gukora, ugomba gutumbira Imana gusa mu bigeragezo byawe. Bwana sifiwe. Narivuze ngo Danieli ageze ibunyage i Babeli yahuye n'ibigeragezo aha mu isura 6 twasomye ngo umwami Dariyo ngo afata abatwara aravuga ngo ngomba kugabanya iki gihugu ngo mu ntara 120 ngo amare aravuga ngo muri abo bagabo ngomba gufata abagabo 3, muri abo bagabo 3 nzoshyiramo na Danieli kubera yuko Danieli yari umugabo wari ukundwa cyane n'abana. Umwami Dariyo yari yaramukunze cyane. Noneho ngo Danieli baravuga ngo abagabo baritsara. Bwana sifiwe. Abagabo baritsara baravuga ngo nta kindi kintu tugomba gukura kuri Danieli, nta handi hantu twoshakira Danieli. Bwana sifiwe. Nta handi hantu twoshakira Danieli uretse ku magambo n'amategeko y'Imana yiwe. Tibazagushakira muri quartier, tibazagushakira kwa Siyoni ngo bagusobore, ahubwo bazagusakira ku Mana yawe.
kubera ko Daniyeli ari umusore wari warataramiye Imana yinzira mu gitaramo. Apana igitaramo cy'amarangamutima, apana igitaramo cyo kugira ngo abavyeyi baturebe, apana igitaramo bene iki ngiki. Daniyeli ni umugabo wari wiziye arasika indani mu gitaramo. Bwana sifiwe. Ngo asikiriya hepfo mu gitaramo, ngo ahura n'ibigeragezo. Ngo abagabo baravuga ngo mwana Dariyo we nta yindi Mana igomba gusengwa hano muri iki gihugu cyawe usibye wewe, guhera none nta yindi Mana izosengwa. Dariyo aravuga ngo iryo jambo niryo ngomba kurigenderaho, iryo jambo ni ryiza. Bwana sifiwe. Dariyo aravuga ngo ngomba kurigenderaho iryo jambo, kubera yuko numvise yuko bashizwe itegeko atari je warishizeho, bakaza bonyine bakanyibwira je umwami ngo nta rindi tegeko rizohaba, nta yindi Mana izosengwa uretse jewe gusa. Bwana sifiwe. Baragenda ngo begera Dariyo, kandi Bibiri zitubwira ngo mu mategeko y'Abamedi n'Abaperesi ngo iyo basiragaho umukono nta kintu na kimwe cyabivuguruzaga, nta gitambo cyahabaga cyo kuvuguruza umukono w'Abamedi n'Abaperesi. Bwana sifiwe. Ngo ariko Daniyeli ngo amaze kumva yuko ngo bashizeho umukono, aravuga ngo takindi kintu ugomba gukora. Bwana sifiwe. Ngo arazamuka iwe akingura amadirisa yerekera i Yerusalemu, ngo atangira ngo kazasenga gatatu ku munsi. Ngo babagabo baraza baramureba, ngo baramubwira ngo yewe zageze gute. Ngo bagenda babwira umwami, baramubwira ngo Daniyeli ntagendera ku itegeko twashizeho, kandi ngo bakagendera ku ijambo rivuga ngo itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi tiriza rivuguruzwa. Bwana sifiwe. Daniyeli ngo akingura amadirisha yerekera iri i Yerusalemu, ngo akazasenga gatatu ku munsi. Bwana sifiwe. Ese iyo uri mu bigeragezo usenga kangahe ku munsi? Amen. Iyo uri mu bigeragezo usenga kangahe ku munsi? Ugira ibihe byawe byo kwihererana n'Imana yawe kangahe ku munsi? Uzuvugana n'Imana yawe kangahe ku munsi mu gihe uri mu bigeragezo? Bwana sifiwe. Baravuga ngo ndihuse, baravuga ngo reka tugende. Bafata Daniyeli ngo bamujana baje kumuta mu gobo gw'intare, kuko itegeko ryavugaga umuntu utaramya umwami Dariyo agomba gutabwa mu gobo gw'intare. Ndihuse baramufata ngo bamuta mu gobo gw'intare. Ngo Daniyeli ashike mu gobo gw'intare kubera ko yari umusore wari wataramiye Imana. Amen. Kubera ko ari umusore wari wuzuye imbaraga z'Imana, ngo asike no mu gobo gw'intare ngo aratarama. Bwana sifiwe. No mu gihe tugeze mu bibazo, mu bigeragezo, naho tugomba gutarama. No mu gihe turiko tubona imiryango isigaye duhunga, naho tugomba gutarama. No mu gihe isuti ziriko zitwirukanga zikatuvaho, nabwo tugomba gutarama. Hari ibigeragezo bimwe na bimwe usugeraho abantu bakwitegereza gutya bakabona ubuzima bwawe burarangiye, ariko Imana yo kwitegereza ikabona ubuzima bwawe no bwitangira. Bwana sifiwe. Daniyeli ngo aratarama mu gobo gw'intare, ngo umwami aragenda ngo arajyama, ngo mare kujyama ngo abura ibitotsi. Ntiyari wasizira ijoro ryose, ngo bucya mu gitondo ngo arirukanga. Bwana sifiwe. Ngo arirukanga ngo ashika ku gobo gw'intare, ngo aravuga ngo Daniyeli we mugabo ukundwa n'Imana, ngo si Imana we yabashije kukurinda. Aravuga ngo mwami sinagucumuyeho ndetse no ku Mana tacu nayicumuyeho. Ngo umwami ategeka ko bakura Daniyeli mu gobo gw'intare, ngo bamukuramo. Ngo umwami aravuga ngo mugende muzane babagabo barese Daniyeli ngo mubatiburiremo. Haleluya. Bwana sifiwe. Iteka ryose bariye bari mu kukurega ihangane bazobatiburiramo. Bwana sifiwe. Bariye bari mu kukurega igitondo kimwe bazabatiburiramo. Daniyeli tigeza emukira Uwiteka Imana ye, habe no muzago yakomeje yarasi uko ariyo yitsa kandi gakiza, hirya y'ibishigo by'intare yarangije. Imana ye yasaga n'iyamugararuse, ikunda ko bamujugunya mu
ndako bamushugunya mu rwobo kwitare nisiri kusimu kandi ntikurayo hirya y'ibishigo by'intare haleluya bwana sifiwe ngo Daniyeli agere mu rwobo rw'intare ngo kubera yuko yari umusore wari waramenye Imana, kubera yuko yari umusore wari wegereye Imana, w'Imana umunsi umwe yigeze kubwira Aburahamu, iramubwira ngo wowe uri inshuti yaje, ibwira Daniyeli ngo ndagukunda, ibwira Yohana ngo wowe mupendwa, ngo n'abagabo bari baregamiranye na Yesu. Bwana sifiwe. Daniyeli ngo agere mu rwobo rw'intare kubera yuko yari umugabo ufite imbaraga, yari yuzuye imbaraga z'umwuka, ngo arangize hirya y'ibisigo by'intare aharangiriza ubundi buzima. Ni ukuvuga ngo iyo turi mu bigeragezo ariko turi mu mbaraga z'Imana, zo turangiza hirya y'ibisigo by'intare tukarangiriza ubundi buzima bwiza. Bwana sifiwe. Turihuse amasara tujanye. Bwana sifiwe. Amen. Tuzahoberana na Yesu we, tuzasangira nawe imibabaro irangiye hazabaguhimbaza. tuzahoberana na Yesu, tuzasangira nawe sifiwe. Haleluya. Ko turarangije. Amen. Reka tuvuga amakuru yari simba twicare. Bwana sifiwe. Umuvyeyi wabereye maso ikigeragezo ciwe, mu gihe umuryango wari wamutereranye, ariko uyu mugore witwa ngo Risipa abera maso ikigeragezo ciwe. Bwana sifiwe. Amen. Risipa abera maso ikigeragezo ciwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Risipa yari umugore wishoroke wa Sawuli. Noneho Sawuli yakoze ikintu cyo kwihorera, ariko yitsa abagibeyoni. Sawuli yica abagibeyoni kubwo kubagirira nabi gusa, kubera yuko abagibeyoni bari barahanye amasezerano na Yosuwa ko batazigera babarimbura. Abagibeyoni ntibari abanyesiraheli, ahubwo bari abamoni bari baracitswe ku icumu. Ngo bagenda bahana amasezerano na Yosuwa, baramubwira ngo tukatugirire nabi, natwe ntituzabagirira nabi, mutureke turabasuke tubane namwe dusangira kabisi n'agahiye, ariko ntimukatugirire nabi. Bwana sifiwe. Noneho ngo iso gihe cy'abacamanza kiraza kiratambuka kirashira, haza igihe cy'abami, ngo igihe cy'abami kigere, haza kwima umwami witwa ngo ni Sawuli. Bwana sifiwe. Sawuli ngo amaze kwima ingoma, ngo asemba abagibeyoni kubwo kubagirira nabi, ngo arabitsa bose arabamara. Ngo noneho Sawuli igihe cye kiraza cyo kuyobora ubwami kirarangira, ngo kimare kurangira haza kwima umwami Dawidi. Bwana sifiwe. Haza kwima umwami Dawidi. Dawidi ngo aze kwima iyo ngoma, ngo asanga abagibeyoni Imana ngwiteza inzara ngo mu gihugu cyose, ngo igihugu cyose gihinduka inzara gusa, ngo abantu babura uko bagira. Ngo noneho Dawidi umwami aragenda ngo arazamuka, ngo aja ku musozi aja gusenga, ngo aja kwinginga Imana, ariko yibaza ibiri ko bibera mu gihugu ayoboye. Abazimana ngo semana ibi bintu bimeze bite. Bwana sifiwe. Noneho Imana ibwira Dawidi, iramubwira ngo nitegeko Sawuli yise ryo kugirira nabi abagibeyoni, niyo mpamvu izara yateye. Dawidi ngo aramanuka agenda ahamagara abagibeyoni, arabababwira ngo ibi byose muri ko mubona byabaye hanga nta kindi, ni Sawuli wabagire nabi, arabahora arabisa mwese arabamara. Pese none niki mukeneye ko twobakorera, niki mukeneye ko twokora?
ngo abagibeyoni baramubwira ngo nta kindi kintu ugomba gukora keretse gusa utuzaniye abahungu bo kwa Sawuli tukabamanika. Ngo baragenda ngo bazana abahungu bo kwa Sawuli, ngo muri abo bahungu bo kwa Sawuli ngo bazanamo n'abahungu ba Risipa. Ngo ndihuse ngo barabashana ngo bashike barabamanika ku musozi. Ngo Risipa yuva amakuru neza yuko abana biyo bamanutse ku musozi, ngo aragenda atwara igisasiro ciwe, ngo akazahungisa intumbi z'abana biwe. Mutekereze nk'icyo kintu, guhungisa itumbi y'abana bawe, guhungisa intumbi z'abana bawe barindwi gutya bahagaze bamanitswe hejuru. Ngo kubera yuko mu banyesirahire cyari kizira ko inkongoro zo kwitura ku mirambo y'abana b'abanyesirahire. Noneho ngo Risipa aragenda ngo atangira ngo mu gihe cy'agahira, ngo ageza mu gihe cy'isarura, ngo ariko hungiza gusa, ngo haba nijoro ngo akirwa yamiriza yirukana ibisiga, ngo haba kumanywa akirwa yamiriza gusa. Noneho ngo umwami Bwana sifiwe, uyu mugore Risipa yabereye ikigaragazo ciwe maso, kandi nta kundi yari kugira, nta yandi mahitamo yari afite. Kubera yuko tari kizira, aravuga ngo nta kindi kintu ngomba gukora, ngomba kugenda ngabe ku musozi jenyine, tari kumwe n'umugabo, tari kumwe n'abaturanyi, ngomba kugenda zenyine kaza guhungisa ziriya ntumbi z'abana banje, kugeza ngo igihe umwami azumva amakuru ko nkiba ku musozi. Bwana sifiwe. Ngo Risipa arahungisa, ngo ataramira ku ntumbi z'abana biwe, aratarama Risipa ataramira Imana ku ntumbi z'abana biwe. Abanyabwenge ba Bibiliya bazavuga ngo yahamaze amezi atandatu, kandi intumbi maze amezi atandatu ntuwabukiyimenya. Ariko Risipa ngo arahungiza ngo ibikona byaza akirukanka akavyirukana, ngo inyamaswa z'inkazi zaza nijoro akazirukana. Risipa ni umugore wari wabereye ikigaragazo cy'emaso. Risipa yari umugore umeze nkawe, ariko isakurusa nuko ari mukubera ibigaragazo byabereye ikigaragazo cy'we maso. Wowe izawe byarakunaniye, uzubibwira buri muntu wese ushutse. Ariko Risipa nta muntu n'umwe yabibwiye, yarazamutse ngo aja ku masozi ngo ataramira Imana. Bwana sifiwe. Niki bavandi, kubera kuri mu kwemera ko inkongoro zitura ku bana bawe, kubera kuri mu kwemera ko inkongoro zitura ku mugabo wawe, yewe wa mugabo we, kubera kuri kwemera ko inkongoro zitura ku mugore wawe, kubera iki muri kwemera yeme mwahagurutse mugahungiza timwemere ko inkongoro zo kwitura ku bana banyu. Bwana sifiwe. Noneho ngo Risipa aguma ku musozi, ataramira Imana ku musozi, ngo aba ku gasozi akaza yinginga Imana. Mutekereze namwe ako gahinda Risipa yari afite ari ku musozi. Bwana sifiwe. Ariko kubera ko Risipa hari ibanga yari yaramenye, hari icyo yari ko ashaka, aguma ku gasozi kugeza igihe umwami yamenye amakuru. Ngo butse umwami Dawidi amenya amakuru yuko Risipa kiba ku musozi. Bwana sifiwe. Nuko uri mugera mu bigeragezo ugahunga, ariko isoro kubaciza, genda ugume ku karago, ugume kwivi kugeza igihe umwami azumvira ko kiba ku mavi. Tuve ku karago bavandi, timuve mu cumba bavandi. Ibigeragezo ntibiza bija mu muryango, biza bija mu cumba. Ukabwira Imana ngo Mana, nubwo bimeze gutya, ariko ni wowe ubizi, uzi ukuntu wobikemura, uzi ukuntu wobigenza. Ukabwira Imana, ti Mana we tidore bano ba isa inkongoro zo ziguma zibitureho, tirebe ukuntu bigenza wa Mana we. Risipa aratarama, wamare gutarama, ngo umwami amenya amakuru yuko Risipa kiba ku gasozi, ngo arazamanura intumbi z'abana biwe, ngo azihamba mu cubahiro. Bwana sifiwe. Icyo gerageza ufite muvandi, nta wundi muntu okikumara, nta yindi solution, nta bundi buryo. Genda utinde gusa mu cumba uvuge ngo Mana, ndacyategereje kugeza igihe uzaza unkure kuri aka karago. Haleluya. Mana we, ndacyategereje, ndakurindiriye Mana, uzi umpoza ya marira. Mana, ndakurindiriye papa, uze unkure muri aka gasuzuguro.
utaramira Imana ugende wizira ufate ibihe byo kuva ku gitanda uze muwa muri saro utaramira kuri databi yawe wiginga Imana ubwire Imana ibi byose biriko biba kurabibona utinda kwa Yesu ndi kumubuza bwana ibibazo maranye igihe kimwe utinda kwa Yesu ndi kumubuza gukemura ibibazo maranye igihe kirekire utinda kwa Yesu ndi kumubuza gukemura ibibazo maranye igihe kirekire we Bwana sifiwe bavandimwe gutinda kw'Imana Imana nubwo wozu ureba ukazubona kaho bitari kukumva ugasenga ariko tubone tuyibone wanajyama nijoro ntina kuganirize ukagira ngo yumbe barakubita imigeri ngo kubwire ngo Imana ivuze gutya pi ukagenda ukazana mu yumbe ngo nimusengere pi ugashira abapasiteri ngo nimusengere pi ariko genda ubwira Imana mwakira ijambo ry'Imana amen Oye gwenoje ntambara nigute bazabaririmba iyo ndirimbo turagukumbuye ijuduhembure turakurindiriye tube nk'abagenda gutyo gato amasae sana n'imbaraga zawe uzuduhembure turakurindiriye amasae sana n'imbaraga zawe uzuduhembure turakurindiriye amasae sana n'imbaraga zawe uzuduhembure turakurindiriye amasaheze turakurindiriye amasaheze yo tube nk'abazamura icyoro c'Imana winuje intambara uce naza tube nk'abazamura icyoro c'Imana Hallelujah. tuzamurira Imana icyoro Hallelujah. Bwana sifiwe Hallelujah. Eh! Hallelujah. tuzamura icyoro c'Imana hejuru haleluya hari umuntu uri mu telefone ntawe tuzamura icyubahiro c'Imana tuzamura icyubahiro c'Imana torero ry'Imana Bwana sifiwe haleluya twongere ijambo ry'Imana amashi menshi cyane amashi menshi ku ijambo ry'Imana Bwana sifiwe Bwana sifiwe sarira aba bagabo ko ndaguma kubahabwa muri iyi minsi sinzi nimba ruko nabasanze mu cyumba hari amasengesho twakoze ku karago ngaruka kwezi n'ubu turayafite nababwiye ijambo sinzi uko mwagyumvise ya masengesho nayo azokomeza kuba yatumye tumenyana bizatuma tumenyana cyane mwebwe abakristo ari amasengesho ku karago azotuma tumenyana ayo ni amakuru azotuma tumenyana